Deephu Government College atumpen International Human Solidarity arani keta London. Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society pen ke patir pipon pang e parlaga jai mek misen pen kideng pon. Assam Tea Tribe Students Association atum nilibaha waralong hongpli Jhumar Samilan ke paman pon. Karbiang nang live at Abirta long pen Elisami Julie Baby non-RJ itha Abirtang ton pen. Kidamtang matijong ni phai inquiry ni Deephu Government College English Department atum kachapatir pipon along Philosophy Department atum cherap chito pidunsi International Human Solidarity arani keta London. Pirthe angkang kedo an namunit atumang bong Monsam kevan thekjia phan munira chi thea phan kang hon lapen jasime ke kisopen kachisong kachingrai pen COVID-19 navura kisopen kachingrai nangjia phan RDP nangjipo athepi en ponsi college students NCC pen chenglok lothan ba tum chelang pet pen Deephu Government College a hemat hengno pen pangcheng ponsi Deephu a hithian armu gachi jenga sai deng ponlo Bangso jai megalong Everester Khorsing terang are deng pensi armu gachi jenga sai ingpu ponlo lapen DGC Principal Professor Abdul Motin Machiruna Hussein HOD English Department Professor Maggie Katharpi Dr. Kabin Teronpi Serdihun Teronpi Hirakanta Pegu atum chetong dunsi bangso armu gachi jengalong RDP dun Halapu Professor Machiruna Hussein pen pherangke atuma phan nangkapachini dun tengke International Human Solidarity arani pacheton dunsi Deephu Government College along loke chole osomaratum pen chingrum si Karbiang long alok misen pen monsam ki do thekji munit hejan kaching hon thekji la pen pirthe adang kache thangplup COVID-19 ke so pen kache pajok thekji aphansi nilitum thanbang la pen college loke chole osomaratum pen chingrum si armu chejeng ponno pusi pachini was to showcase our fight against disease, especially COVID-19, and also to showcase the communal harmony that exists here, the unity that exists here amongst the various communities residing here in the district of Kabi Anglong. So, the heart of Kabi Anglong district, it is a colorful one with so many communities residing in peace, harmony, and cooperating with one another. 280 plus students have participated. And actually only from this Gov college or only from government college. It is from our college students as well as faculty members have participated. And then we have taken one logo, that is our fight against corona and COVID pandemic. And then vaccination to be encouraged because it is important. We want to survive and let humanity survive. After every centuries, as you know, that there used to be pandemic like this, and we have somehow overcome. But definitely, it is dismaying that we have lost so many of our kith and kins, our citizens, and now we want to send this message also that everyone should get corona vaccine, and this is for national interest and for humanity. News report, Karbi Anglong Live. Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society pen kepatir pipon Miss Mr. Mrs. Lapen Kids Karbiang Long Surihini ra inquiry si grand finale kidamtang ni phai Krainer Keberni Missen pen kepachun pon Kedamtang matijong ni phai Krainer Keberni Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society atum pen patir pipon si Singmir jenga chatai Karbi People's Hall Taralang Sualong second Mr. 6 Miss Karbiang Long grand finale padopon Kachipate aja megalong Mr. Ben Miss Chotkali category plido lake kids mate osomar Mrs. mate sarbimaratuma phansitami warsai pipon Bangso grand finale kachipate aja megalong best photogenic anong elake sami pretty ingtipi sichapalong dunlo laben best catwalk along ke Malin Teronpi best talented sami Handrika Kropi best personality sami Clearmina Bongrumpi first runner up sami Cecilia Ingtipi second runners up sami Urmilin Togbipi Winner mate Miss Karbiang Long Surihini ra inquiry ke sami Britney Ingtika Tharpia tumsi chepalong dunlo. Laswalong Mr. Category mate Sopin so atum kachepa haidun lake first runner sabalong thare Songsar Timong second runner sabalong thare Longkiri Teron winner mate Mr. Karbiang Long Surihini ra inquiry lake thare Rohan Teron atumsi nong i chepalong dunlo.
Lapen do thulang Mrs. category atumpen ke sangpi Sumita Terangpi winner mate Mrs. Karbi Anglong Surihini ra inkoy raisi. First runner up Esther Rongpipi, second runners up sangpi Monalisa Teronpia Tumsi nong e chepalong dunlo. Lapen kids category alongpen ke Clargir Teronpisi winner nong e chepahai dunlo. Bangso kachepati ajay megalong Nirmala Teronpi, Sengdon Ronghang, Sermahin Terangpi, Lapen Elina Terangpia Tumpensi, Inkrung Inside Dunlo. News Report, Karbi Anglong Live. Lakha in Koira Po Nilip MSc constituency ke parlo Bogijan along kedo Assam Tea Tribe Students Association Nili Paru Atumpen Patir Piponsi Kedamtang Matijong ni Pai Krener Kepen Kresir Kebarni Bogijan Estate Patua Klamalong Pongpli Jumor Sanmilan Kepamampong Bangso Jai Megalong Adivasi Akhayatum Amethang Jutang Jubara Kekan He Hui Chepati Pondo Laban Prek Jamahawara Long Kedo Adivasi Akhayatum Chetong Dunsi Bangso Jumor Sanmilan along Chepati Dunlo Maya Long Alohia Manpen ATTSA Tiripia Maipu Dhiraj Gowala KAC MEC Pabitra Rongpi Penchenglo Penangan Kithe Giding Atom Chetong Dunsi Bangso Jumor Sanmilan Mesen Pen Pachunpon Setame alang tum nang kacipate dun lape methang skill lape methang kethek an ben kiplang dun kipak lang dun ye phansi nang cipate dun lo mesen ben lamang se program bachun long lase nili honorable CM sir alang phanda akiro PG lak theke ilitum nilip a bagan lo nilip along sidol lo bogijan bagan ke lase bogijan bagan la Tiharo bosti la pen bos online la bangso tower ke bonai PG selam PG pu selang di dilipan nang pacini lo la pen aku bogijan bagan long setame cultural natu ke paprang ji phan cultural hall setame selam PG phan elit আজি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ঝুমুৰ সন্মিলন 2021 বগিজান চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আমি আয়োজন কৰিছোঁ নীলিপ উপশাখা আচ্ছা আৰু বগিজান প্ৰাইমেৰী ইউনিট আৰু লগতে বকাজান শাখাৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে 18 আৰু 19 ডিচেম্বৰ আজি দ্বিতীয় দিন আমাৰ 19 ডিচেম্বৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আজি বহুত জাগাৰ পৰা এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে বোকাঘাট যোৰহাট তিতাবৰ এফালে বোকাজান Jokihola Pen Sanjit Kro Karbi Anglong Live Karbi Jutang Jubat Kang Thirera Sonsi Methanga Dim Methanga Longri Kaiketa Ing Thirenang Jipu Pen Bharatiya Janata Yuva Morcha Atum Pen Chapati Riponsi Tara Langso Karbi People's Hall along Kepang Thirasai Kedeng Pon Karbi Riso Nimso Rong Aja Klamalong Kaiketa Kepang Thiret Pen Alon Ki Bipon Verji Phanpura Kedamtang Matijong ni Phai Inkoyarni BJYM Karbi Anglong District Ahin Pen Chepati Riponsi Tara Langso Karbi People's Hall along Kepang Thirasai Dengpon Methang Adim Methang Pen Japon Lote Ilitumalong Rikai Keta Ing Thiretpo Lalo de ilitum kedolong realong ing thir erpen nong nam kimi kaiketa dopo naseniltum song klemra peratum chingrum si bangso ke pang thira sai dengpon lo lapen ke bang journey setamini litum lapuson ke pang thira sai dengpon bomji buta BJYM amai phu jiten bepen ningjepon Halo litum Yomorcha Bharatiya Janata Yomorcha Karbi Anglong district Hindan Patir Pipon sini litum la Karbi Festival angkang yaitu Karbi Festival sampai non Februari dopo Rabjen po rasanya cuma kalau selam lang konsidak pangkir pon saat ini pangkir pon ini dede jadi tum mau ke bang bilang ani matela festival apa sama ini tum betul bang langsung asai bang ini tum klaim bomji masih ini tum kini bangso along nanti teman bang pokep nih do itu lah Yomorcha di Sukti Matuman Dalam itu hiloving pun tulang dado aja tum tentang lokal lah tum betul lah sini itu apa apa kau kan itu pangkir pon lah Abang so kini itu mudah loting kilo sama itu dalam tiga sisi
Halapu Karbi Anglong District BJP Amaipu Dhon Singh Teron Setami Bangso ke Pangthir Asai along Chetong Dunsi Methanga Jutang Jubat Kangthir Erason Thot Jutang Aklam along Ta Pangthir Nangpo Lapana Nutinta Methangar Pudolo Posi Pachini Ini kita Atta Mosa Panta Ikuduk ya tara langsung Istilah long lama long Itu Methanga Jutang Jubat along Pangthir tempat doya pang ini Kupen ini dua morsa tu pangkeno, total ni bangga mula morsa, kisan morsa, ST morsa, minority, OBC morsa, atau wetum kami dah pangkir lo. Tapi ni kami tengah jutaan juga lote, ini tu pilih cepat taruh mati tu. Masih itu dah kedua dia monta, ni selain suci, ini matasi. Penindak kali ni lah, maipu, mandat pen, saya ni kan kethono pening pen. Ni lah so pangkir pono, lakukan pada. Nilila almost satu mata lun kan penjenglok itu lun kan metang jutang jubat atau kita metum aku metum ceng tunang proje kita ke rian sama ko putot jal tunsi itu metang karibi akaya jutang jubat abangke aku kelas tunang proposisi nili bingkat pun. News Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong alo risoi jangatuma phan ke pathu anat mate sports ahin akang tu yang dengalongan kengkam kache jordun long thek jia phan pura KAC CM Dr Tuliram Ronghang akimangdam lapen kapin kharateng pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Land and Revenue Agriculture Emerging Tisu kachera kache todun pen BJYM Singh Hasan Mandal Committee pen chapatir piponsi kiramtang mati jong ni phai Kresir Kebarni Singh Hasan MSC Cup Football Championship Angdung Kiti Desobai Chandra Singh Terang kapathu aklamalong ke pathu pon Bangso along Borjan Polling Station FC Lapen Langbirik Nodi Polling Station FC atumang bongsi Angdung Kiti kapathu chepate ponlo Bangso ka chepate along Borjan PS FC aphan bolpum ni thapsi Desobai Langbirik PS FC atum chepahai ponsi kachophapon manpeng alu hisarpu KAC Land and Revenue EM Amar Singh Tiswari deng pensi Langbirik Nodi PS FC atum aphan ke hai anui pajir ponlo Maya Long Aluhia Manpen, Lumbajong Development Block BLCC Chairman Lawrence Rongpi, Singhasan VDC Chairman Ken Singh Bay, Karbi Lameramai Inglong Puaro Chunbang, Harsing Tokbipen, Penangan Kithe Gidingatum, Chetongdun. Karbi Anglong Autonomous Council on 26 consensi, o consensi kita langsung ke patu dipo, tapi nanti lo tangga kosian bol kapal atau cepate. Kasi non ada Singhasan de 17 September ke patu ke change. Final lagi menang itu mata bawa itu Borjan Polling Station, lapan apa saja Langbirik Nodi, Lightning Station. Volong Komanji Penwelson Terang, Karbi Anglong Live. Pinara Abirta ke Laponsi, Kang Toniglon.